Horas, selamat pagi. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panurang sugot nerion. Paima ijalo hita rikapan siganu pari bata bani panurang sugoton. Pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Malas tumang uhur nami puho bani panurang sugoton. Bani na mangahap kanami. Bani haganupan parmudu-muduanmu sona ege bakal nyolong niatemu. Nadop menjagai hanami sabor nginon. Paduh kon hanami humbani parmaran sona ege sura-sura ni sibolis. Bani nasulipukah kanami horjanami si ganu pari. Parsahap kon ham hanami marhite hatamu. Ase ibaga sondang ni hatamu matongon hanami. Makorjahon horjanami si ganu pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rikapan si ganu pari bata bani panorang sogoton aima Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Tersurat bani buku Sada Korin bindu tolu ayat 22 das kubani ayat 20 nama katahon sonon. Barang si Paulus, si Apolos, si Kepas duniaon haguluhan hamatean nama sasunari apa na si holmasa haganup do bani nasyam tapi Kristus do si mada nasyam anjaha nebata si mada Kristus. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo ipindo mahubata sonari. Laho mamilangi. Aha madeba pasu-pasu ni nebata. Na ijalo hita ibagas parguluhan ta si ganu pari. Totu malas matumang uhur ta tene. Ra na isobut pasu-pasu ni nebata ay. Mitor dapot uhur ta do. Bahasa segala bentuk materi sunai age ibagas pasu-pasu partonduyon. Onggadonani tubuh ibagas uhurta. Bahasa haganupan do ibagas guluk taon pasu-pasu ni nebata. So na isobut ni Apostel Paulus subani Kuria Korin bani panorang ijia. Bahasa age juak-juak ni nebatape, pasu-pasu ni nebatado ay bata. Marhite juak-juak ni nebata, lambin itanda hitama. Dalan ni nebata, lambin itanda hitama. Idop ni hur ni nebata, lambin itanda hitama. Bagal ni holong ni nebata. Jana marhite ko ni juak-juak ni nebata. Lambit itande hitama habayakon ni nebata. Ay maase po rin ni PHP paligan-ligan do si bere-bere. Sonay age talenta ni juak-juak ni nebata. Na mga jari hita. Na mambubahon hita. Ay pe. Habayakon ni nebata do ay na ilayak-layakon hubani nebata. Ternyata habayakon ni nebata marhitekon ni juak-juak ni bani panorang ijia mambahen terjadi parbolah-bolahan itonga-tonga ni Kuria Korin bani panorang ijia. Ay maase marhitekon ni hataon. Apostel Paulus pasingatkon hubani Kuria Korin bani panorang ijia. Ase mangida. Porini petongon paligan-legan talenta ni juak-juak ni nebata na mga jari sideya pasal hasitongan ni hata ni nebata. Maningon do idida. Ibaga sa ganupan habayakon ni pasu-pasu ni nebata. Tardilo do haganupan juak-juak ni nebata. Marhitehon ni sada tujuan ayma laho mangidangi Kristus. Asena perlobe sahali maningon do takas. Ia rusi Kuria Korin. Barang Paulus, barang Apolos, barang Kepas, Kuria do, si mada
juak-juak nine bata. Ase langadong perbedaan. Paulus, Apolos, Kepas, halani haganup juak-juak nine bataon, Kuria Indo, si madasi. Ay maase na ulang do hapeni, Kuria kurin, mambahen parligan-liganon atape gabi pajongjongkon, kelompok-kelompok, halani habayakon, pasu-pasu nine bata, na adong bani Paulus, barang Apolos, barang Kepas. Tapi ase marhitekon ni habayakon ni juak-juak nine bata. Lambin ipataridakon kuryain ma. Bahasa kuryain pe tardilo dohomani laho mangidangi Kristus marhitehon ni habayakon ni pasu-pasu nine bata. Nadong bani kuryain. Lang pitah ay Apostel Paulus pe patakas kondo hubani kuryain. Lang pita juak-juak nine bata. Sonay do humani agi haguluhan. Hamatean na masa sonari apa nasihol masa haganup do tene ibereh kon na bata gabe rupe ni kuryain. Iberi ni bata haguluhan panorang sonari ay maase kuryain. Adong panorang, adong kesempatan laho pasirsirhon diri ni laho marayak haguluhan si sadokah ni dokahni. Artinya ay habayakon ni batado haguluhan na ijalohita bani panorang on. Langpita haguluhan sonay do agi hamatean. Habayakon ni batado ay asimarhiteo kon ni hamatean pe. Lambin yahapkon halak na porsaya. Bahasa horbangan omas do hamatean ay bani halak na porsaya. Lahumulak hubani na bata. Langpita pasal hamatean. Sonay do humani agena masa sonari. Apa nasihol masa pe. Haganupan in habayakon ni bata. Asiboy ihapkon kuryain. Asiboy ihapkon halak na porsaya. Bahasa ahana masa bani panorang sonari. Ahana masa bani nasihol masa bani ari simagira pe. Haganupan ay ma lau pasirsirkon halak na porsayain lambin mangida bahasa langadong hapeni na tading sadape nalang ilayak-layak kon ne bata gabe rupe ni kuryain. Jana iatas ni haganupan habayakon ay ilayak-layak kon ne bata pe haganupan in haguluhan si sonari sonay agi hamatean. Namasa sonari, sonay agi nasihol masa nalaing boto kita. Ibagas haganupan silayak-layak ni nebata. Ibagas haganupan pasu-pasu ni nebatain. Aima maningon takas. Ase kuryain lambin mangahapkon. Ibere nebata pe haganupan ay ase kuryain pe gabe rupeni Kristus. Songon na sinobut ni Apostel Paulus subani Korea kurin bani panorang ijia. Tapi Kristus do simada na siyam. Anjahane batado simada Kristus. Artinya ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haganupan ibere ne bata hubata. Haganupan ilaya-laya kon ne bata. Gabehita simadasi. Ase marhitekon ni habayakon ni nebata na ilaya-layakon hubata lambin jonamma ibagas urta iatas ni haganupan ay Kristus do si madahita ay maase mangguluh barang matepe maningon do hita gabe rupe ni Kristus. Amen. Martonggo mahita malas tumanggur nami Tuhan sangga ipasaksak ham uban nami hatamu. Bahasa nadop ilay-alaya kon ham dotongon. Buini habayakon ni pasu-pasumu. Ase marhitihon niin. Lambin mangahap kanami. Tujuan ni haganupan si bere-beremuin. Ase hanami pe.
lambin mangahapkon jana makaporsayay. Rupe mudo hanami on. Asi hanami pe, lambin setia mahumani, lambin si pambalosi mahumani, bani hata pakon harosumu, halani hamdo tongon Tuhan, si mada hanami on haganupan, halani ay, ibagas sa ganjang nerion, yondoskon hanami maguluh nami, diri nami, hinadongan nami, asi ham matongtong, naman rajai guluh nami sa ganjang nerion, asi tarbahin hanami totap, pasangap kon ham, ibagas guluh nami on. Mariteguran nakmuton Diyos Kristo nami, jalama nami rapakon tonggo nami on. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persauran ni tondoy na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras maubat taganupan, bapay nang nilongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Selamat memukah lahwanta, ibagas idop ni hurni nebata, jana tetap mahita, pasangap kon nebata, marhite kon ni habayakon ni nebata, nadop ilayak-layak kon, ibagas parguluhan tabe. Shalom.